le active YouTube channel khi tu zong te si bai vek ule tun huna hian kabul thu hi nalding lena ania hun chep takara a hun toy te kan han la peng zok don ni a in dinga hi kan thriat theuin tui boxer ania interview te YouTube lama te nei ngai lem lawa e poi min mai za wangin min kom ni berani a chungni wang chuan zona tam tak po ka zot lem lawanga ne amaro chu professional culture hian eng tiang chi ange a fight ti te po hre ta cha ko min ka sia kha kha kan zot chaudoni ma sain ninga chi vai le kan thre dang khan tui pui boxer ania boxing i khel na ma saber ila se thian boxing hi kum sang hi som pakhat khanin champai profile kha no pangten in ke som thuma te khan ka khel wo kha chatba chatba profile kata khan gold medalist roi ni kha chumi zo chuan engting ei khel chauzel tak tuipui ei khel char nge tiang khan sang ni som pakhat atang khan dikhan mizoram chungi na khan pan ko tang ha khel ve zeu zawa chuan sang ni som pathuma khanin sport authority of india sa ya hianin sarvulan minna chuan tarang chuan pangai takin boxing khasir chho thei chho amateur khan kumeng za in nge ilu amateur ti lema sa ya khan kumeng za in nge ilu kha sa ya khanin kum som pali kanin kalu ani chuan amateur kha rei tak khai khelta chuan kulaya sa ya po senior khengin senior mo santi theng khani omin ka ria amia khan engemoni anin enkol na te katiang khana thatok tin riem thakop mai sa hi mizoram a chuanin kan jirna nei that ber ania sa hi chuan lung changle kan lifestyle shrim boxing ti lama kan jirna sa tun thleng pon ke pon kanuna ka chhotang kai ani state level a hian gold medal an zat ber ngai lak to kashet chiang chi to lo ma se chu sai hostel a tanga ka lu sangni som pathuma tanga sangni som pa ko in kar theng ka me char ka regular tak khan sai hostel ka khera kata mizoram chung in na zong a khanin awa in gold medal kala vek kata voithum angani chu la venual ani ti chu hre da hriat sen vek po hara to em a ti chuan ani le kan kal thuak anga khami sai hostel i om zat kum khai la hre thian sangni som pathum kha kan khan ka thla kan ko tang hian sangni som pathum mo chuan sang ni le engza tangai ron chuaka sangni som pakwa chu om nual ani mo ti khan a hriat mai a mizoram level a chuan gold kha category sang ama theina nga chuan ala veka chu sub junior le junior senior thlengin anianga tero ti chuan ani le senior ai lu chhota sai kha engwanga chu san ngei ni ta sa sel tak kha sai kha kum sang ni le som pakwa khan national games kha mizoram chunga ka khel hungar nia chu kan han chon chho kha shri te khan leng chho nen le hetama inlama tomu to hun vel te le kun tha talking boy ne kha kan lo nei boxing chung zom tur khanin cholla ngai renga wang khanin sai kha kan han zom tanu khania ni kha kan threwa covid wang te khan boxing a chol nei pia lama india federation kha khovel khan a shem tat me boxing bi ka kha ti chuan boxer te tan khan chance kha tani alawa chunga te po chuan in tur ve ni ka ria nangma ni pon ti chuan tomato te ron chinglop lo ka te ro ti chuan sai hostel a let to lovin enge international professional itlang hal ti nami chuan ani le rei takai zo don boxing i khel na jin kong har sai ti ber i soi thayang har sa ka ti ber tun kumi har sa ka ti chan chu in zong nen
nasa takin kain buat saya training chuan kum tir lama khain fight tournament te khan min fight du tlat thin lawa tu wang chuan fight kha ka nei lo renga hado training si khan result kha kan hu thei lawa chu wang chuan har sa ka ti tun kum ni nya training ingor sia title fight tur ringot po khan fight loss khain nga lu tu ka he kan ma mi hi in hu thei me nga he hi LPS Pro Fight a champion a belt khan ya he thei ban tamoi tro chon he hi WBC India ania mani lo ka khan Asia kha an try nia kan che ong ka channel en de chuan comment te po tam le me ya chak zo ka kan ngai vek khan ya ma ro chu van doina an chang ania chu tiang chon professional a zo chho zela ani le Mizoram chung bi ka itum pui to tunge nek khar sai ti ber Mizoram chunga ka tum to chuanin kan thian pa tho sai ho sila kan lu ro tu sangte a hi sangte mo khoru yen thiam ka ti tum po har sa ka ti chon ani le khami tum har sa ti lama khan technique a tunge try ti ber itu I opponent a keima tum to chuanin heta kan u te ro lu te po ai thiam ti tak tak anga ma se keima ni generation anga ka tumanga chuanin sangte chu ka thiam ti pol takaniang sangte a kha professional kha kalve zuaya tuna yen a khel talo nge ani hi tu nai taki kan promotion in ang lawa kan promoter te ang lawa boka tu fa chuan fight thi nei lo de wang wang ani a chanchin ka sha chi lo ani chuan boxing hei thui takizin kong ni nei ta har sana sang sang chung kwa fa pa mal tein lo nia helama na tho ngai te ni anu le pa en kol ngai te nia boxing a jin kong thui takizo a khati chung khan ko sang sang te nei ya ti chuan partner sang sang te nei ta tu teng tun din mun chen chin hi aro pui ema ikung ngai tuin hemi thleng tur hian tu teng poimo zolbik ngei hriat te trainer te emo khatiang inu le pa te chu thu san lo ni se boxing is in kong bi ka seven boxing ka jin kong bi ka chuanin kan kho tanga min jer tir tu uro re la sa ro re la kan timaya kan mai ta kan min jer ti khan sai ho sira sar bu ten na sa tapin min jer tir boka le sar te pi lama kan soi lam zoi nga kan senior udin mo ya le John Kenti uwana he hianin na sa tapin min pui china an mani zara le tuna professional huanga po ni se kan coach umam puya le na ka string conditioning coach jite ya anni zara hianin man sa takin ka sona le tuna professional ka training partner ni met ubia ki mapo an chunga an zawai lom thu ka se an zara ting din hin thang te hi kani ani chon zona tam tak kan na to lo nga tuna enge ma chop in na nei le chu tuna hianin ma chop han soi tur fak chu ka nei lo ma se tun thani som hi panga hianin thaiana tho kan WBC Asia title chu le tur khan tia ma se ka kut mani kain nek raun hi na tang khanin aru hi ka nek nom lawa tu wang chon kadam samhan lawa le chung ko dam lo na wang tenin ngai to na kan senga chol chung te bula kha na kum lama February lama chuanin fight nei thei tu chon hei kain buat sayang February lama mo ani chuan ti ta dei la ka kut nai ti chu aluai nek na ni nei thei ngen alu kha round hi na mani kan hi round hi na chang khanin ka kut chin nom talawa duangin ka hek ngam chi lawa ma se za sel chu ni lem chong lawe lu hi chang ema hetia in nek pop te hian kan ku thian a tur zo pho thena film kur angai le ti palpo a hlawm ani chuna ni le taila ami chara khan eng level nge I thlen kha isul nu ilaina khan ami chara khan national level theng ka hola chuan Mizoram tan notice anga te po gold te kan lo la chuan heta national pa ngai te po bronze te an kan lo la za senior national tak kha chuan quarter final tak ka kum inatina tang khanin
ka qualify ve với ni chau national kha khel mana ta chuanin quarter final a ve ve hianin van roi zo ka tang ve ve national hi chu medal la ka har lema vai in du sakna te kan ti pho thina a tak tak te po ang thina ti chuan boxing professional line a hian world champion hi mizo te hian kan ni thei ringem karing khop mai mase karin rualin kan eile in le ke mani lifestyle kan ti that le zual chuan tan na sat chu kan lengai kan la that deuh in theng dro chuan strength tuna hei dinga hin hunga a me chara khella a khel lai le professional khel nu ku thak chin thathiam mai anga a me chara chuan point mo ma point system ania professional apa point mo thoma se ku thak na chu round te tam to thin sia a point mo ma a strength shot zia chu kan mu vek o me ani le mizo boxer ten enge kan tlak cham ye hiat mizo boxer te hian te rei pe na hi kan tlak cham ber nin ka sia chu chuan kan ho tin turang min ho tin tir phalo thin ni kan sei tong khan ding le na prime hun lai hi avan duai thak takin covid le boxing kha an ron be na india federation kha atiang khan tournament omu mal lo khan rei tak hostela an oma tiang khan an ti thei tur ang chun te po blocking om veka tuna hian tema kum te an upa chhotan dona professional line an thangle ta khani a chu kan thriat theu khani a tuna hian a theina kan thria mabak ti khan february tha in nekle tur te pon an machop ania chu thei top chu tur pon du sakna kan hlana to bela chuan professional line a hian eng chen nge khen thei in dei sei mani khan WBC Asia title ka juk fighta ke ma chuan chaklo jok ni na kan nei ka hrelowa chu wang chuan result kha kan lama tang lawa an duang result kan ho chu lawa ni mai po mase ke ma chuan chak jok ni na thinung ka puwa chu wang chuan Asia title chu ka quality he na phachiang te ka sia chu wang chuan kum ni thum huwa chuan kum thum huan ti teng chan chu san soi dik lo ba kum thum hu ve la chuan world ranking a po somwan hnuai tal chuan kom kharinga kum thuma tanga kum wa in ka chuan world title ka fight the nge ka be che ni kha Asia champion kha nek deuh thep kha nia wa ne na kan lama tang lawa enge india boxer ne na adang lam na kha tekinan ram dang an lo ni to enge an dang lam bi na mani ka tumpui to chuan a thap ter kher lo lem lo mai theya mase chumin min ama azir chu akutha kana ei po kha haideu chak chakan ka thian ni chu an dang lam na ka hmu thei chu ni chuan thui tak kal turin du sakna kan hlan se mani ai result po kan be se ang ni lo ma se kha ai tha teng tur khan du sakna kan hlan se ani chuan enge soidu hrim te ni pui te tan le ifan se tan soidu hrim te ne chuan han soi te che musadurin atien hena lom thum se le milo tana milo du saktu te zong jawa chunga lom thu ka se le ei una WBC India title ka kol ve me ka mase hei chu step ma sa chu nia atien zara dam chuan na kumlama Asia title ka ron hun nge ka tumanga chuan Asia title ka lak le nu chuanin ka kong zo tur chu khovel title la tura thei top in bot sai den chu tia ka kal kong zong a chuanin milo support milo toy on tak turin ka som chuan lo me khan ding liana kan han ko mania ke ni pon du sakna sang ber kan lana tin tong trai pui mot bokila thange kan lo me